Ja sam Sunčana Kukolja Taradi i ovdje ću ukratko opisati Davenportov dijagram ili skraćeno nazvan D-dijagram. On je grafički prikaz Henderson-Hasselbalchove jednadžbe koju pojednostavljeno imamo ovdje napisanu, a koja kaže da je pH neke otopine definiran omjerom koncentracije baze i koncentracije kiseline. Pri fiziološkom pH od 7,4 taj omjer baza i kiselina iznosi 20:1, to jest baze ima 20 puta više od kiseline, zato što je koncentracija hidrogenkarbonata u plazmi 24 milimola, a normalna koncentracija ugljičnog dioksida je 1,2 milimola pri parcijalnom tlaku od 5,3 kilopascala, što daje omjer 20:1. Pri tome koncentraciju hidrogenkarbonata u otvorenom sustavu kao što je ljudski organizam, dakle tu metaboličku komponentu reguliraju bubrezi, dakle izlučivanjem hidrogenkarbonata upravljaju bubrezi, a nazivnikom, to jest kiselinom ili respiracijskom komponentom, odnosno parcijalnim tlakom ugljičnog dioksida, odnosno koncentracijom ugljičnog dioksida u krvi, upravljaju pluća. Na apscisi je znači nanesen pH iz Henderson-Hasselbalchove jednadžbe, na ordinati se nalazi koncentracija baze, odnosno hidrogenkarbonata, a ove izobare predstavljaju parcijalni tlak ugljičnog dioksida, to jest ovu treću komponentu Henderson-Hasselbalchove jednadžbe. Normalna fiziološka točka nalazi se u središtu D-dijagrama, to jest na mjestu gdje se sječe pH od 7,4, koncentracija hidrogenkarbonata od 24 milimola po litri i izobara od 5,3 kilopascala. Dakle, prema normalnom acidobaznom statusu, jedno normalno područje u D-dijagramu, fiziološko područje, nalazilo bi se ovdje. Povišenje parcijalnog tlaka ugljičnog dioksida naziva se hiperkapnija, a u D-dijagramu prikazano je ovim ovdje područjem, dakle u ovom lijevom gornjem kvadrantu. Suprotno tome, smanjeni parcijalni tlak ugljičnog dioksida naziva se hipokapnija i predstavljen je u ovom desnom dijelu D-dijagrama. Alkalemija znači povišeni pH plazme, a acidemija znači sniženi pH plazme. Eto, to su ukratko glavne činjenice vezane uz D-dijagram koje će nam biti potrebne kasnije za analizu acidobaznih poremećaja.